Adwang frontliner ang makatuknang king Mabalacat City, Pampanga, ing may karagdag king kaso ning COVID-19 king mabilog a syudad. Iting pisyag ning Mabalacat City Health Office kambening report ating gapdaybat king Regional Epidemiology and Surveillance Unit ning Department of Health king Central Luzon. Niti ganong Sabado, May 16, linwalya ing positive test result ning panglimang COVID-19 patient king syudad. Metong yang 32 years old na babaeng frontliner ang makatuknang king Barangay Tabon at talapag-obraya king metong nga government hospital king syudad San Fernando. Karin na makwaranting yung pasyente, hangga kumayapya king may banggit na sakit. May 17 niting Domingo naman anyang may katanggap yung report ibat king Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESO Pampanga ing City Health Office ning Mabalacat, dikil king kanam a COVID-19 case king syudad. Manok na nga niya itiking Barangay Mabiga at metong mo namang frontline worker ang magobra king Tarlac. Agpang king impormasyon ning City Health Office, anak nening mumunang COVID-19 patient king syudad Mabalacat, i-patient number 6. Eno mang kano dapat tumakot deng memalan king barangay, uling May 6 ya pa maka-quarantine king New Clark City ing pasyente, pauli ning contact tracing. Uli dareng nga duwang bayong kaso, 6 na larang confirmed cases ning COVID-19 king syudad Mabalacat. Kinayap na laking sakit deng karelang first 2 confirmed cases, kabang maka-quarantine at magpakayap, laparang mitagan. Lizan Morten, CLTV 36 News.